Eka mbashimire cyane mwe mwese mukurikiye Buwis TV, nizere ko mumeze neza. Wowe wakoze subscribe hano ndagushimira cyane, ariko nawe utarakora subscribe ushobora kwikora kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru agiye atandukanye, ukadukorera na share kugira ngo amakuru yacu agere ku bantu benshi. Nitwa Bu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka gusura Kinshasa inshuti ye yakadasohoka Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu ruzinduko rw'iminsi ibiri rwataziriwe ubufatanye bw'ibihugu byombi no guharanira umutekano w'akarere. Icyakora amakuru ahamya ko byarenze izo ngingo, ahubwo baganira ku guhuza ibikorwa mu bya gisirikare mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. AFC 23 yanganyemo na leta ya Kongo. Ni inama yabaye mu bihe bikomeye, aho uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo batotejwe bakicwa ndetse bakameneshwa mu gihugu cyabo imyaka myinshi, ukomeje kotsa igitutu ihuriro FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru avuga ko Perezida Tshisekedi yasabye Ndayishimiye Evariste bahuje umugambi wo kwica abanyekongo bari mu gihugu cyabo, kohereza ingabo z'u Burundi kongera gufata ibice by'uyu mutwe nyine wavuyemo. Ndayishimiye Evariste atazuyaje yemereye mugenzi we ubufasha bwuzuye mu bya gisirikare nk'uko byakomeje kugenda mu myaka myinshi ishize. Ndayishimiye Evariste yijeje uyu munyekongo ubufasha, amugaragariza ko u Burundi buzakomeza gufasha ihuriro ry'ingabo za Kongo kugumana ibice by'ingenzi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ari nako afasha Kinshasa kwambura AFC 23 ibice yabohoye birimo Goma ndetse na Bukavu. Uretse iki cyo kwiyemeza uyu muhigo, itsinda ryaherekeje Ndayishimiye Evariste muri Kongo naryo rigaragaza ubukomere bw'ibyo abafatanyabikorwa bari bagiye kuganiraho. Ubusanzwe Ndayishimiye iyo yabaga agiye gusura inshuti ye yajyanaga abayobozi benshi. Icyakora kuri uruzinduko suko byagenze, kuko yasize abayobozi b'ingabo ndetse n'ubutasi bw'u Burundi. Icyakora ntabwo byapfuye kwizana, kuko Ndayishimiye na Tshisekedi bashakaga kuganira ku ngingo zikomeye bonyine, nawe uri hafi yabo. Ni ibintu byakozwe, abayobozi bakuru mu Burundi barasigara kugira ngo ibanga rizabikwe mu nda nk'uko bamwe bajya babivuga. Amakuru yemeza ko impamvu y'ibi biganiro bimeze uku, avuga ko harimo n'ibibazo by'amafaranga agomba kwishyurwa ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kongo kwica abanyekongo, kugisa nk'ikiraka mu mutaka wo kugarura umutekano muri Kongo. Bivuga ko ikibazo cyazamuye umwuka mubi mu ngabo z'u Burundi zitabonye agahimbaza musyi k'ibikorwa zakoze muri Kongo. Ivuga ko akagahimbaza musyi kateje ibibazo bikomeye mu ngabo z'u Burundi, cyane cyane uko tumvikana hagati y'abari ku kiraka, abayobozi bakuru b'ingabo n'abanyapolitike bapfa uburyo nyine bwo gucunga ayo mafaranga bemerewe na Kongo. Ibi byongera kandi ku birego ingabo z'u Burundi zishinjwa, birimo kwigabiza ibice AFC 23 yavuyemo, zigahohotera abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni ibikorwa byakozwe ubwo uyu mutwe wavaga mu bice wari wafashe mu minsi ishize, ubundi ihuriro ry'ingabo za Kongo zirabyigabiza zihohotera abaturage. Nyuma yuko uyu mutwe wavuye mu mujyi wa Uvira kwa 17 Mutarama muri uyu mwaka, abaturage bagushije ishyano nk'uko babigaragaje ubwo bigaragambyaga, bagaragaza ko uyu mutwe nubasiga bazagirirwa nabi. Ntibyatinze bamwe baribwe, barahohoterwa, inzu zabo zigabwaho ibitero, barasahurwa, ari nako bahohoterwaga mu buryo bukomeye cyane. Ibibazo nk'ibi byagaragaye nanone muri Werurwe muri uyu mwaka Iwarikare, ibice AFC 23 yari yavuyemo, abaturage bakomeje kwicwa, barasahurwa, ibyabo byangizwa n'ihuriro. Ubona ko nyine ari ibikorwa ihuriro ry'ingabo
Kongo zimakaje kuko no mu kwakira mu mwaka wa 2023 AFC M23 yavuye mu bice bya Nturo muri territoire ya Masisi. Izi ngabo zivanze n'imitwe y'iterabwoba zitwika uyu mudugudu wose wari ugizwe n'ingo zirenga 300 z'abanyekongo b'abatutsi bijyana no kubica. Uburundi bwakomeje kubikora nkana bufatanya na leta ya Kongo kwica abaturage. Icyakora AFC M23 yakomeje kwirwanaho irwanya abo bagizi ba nabi, irabashubikanya nyine ibageza muri Uvira, umujyi uri mu marembo ya Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Nubwo bwahawe isomo rikomeye, Burundi bwakomeje gukurikira karyoshye munsi yibuye. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo haherejwe ingabo z'u Burundi zirenga 20,000. Ndayishimiye yemereye Tshisekedi kohereza abandi basirikare bakorera mu ngata aba, ariko bo bakibanda ku bice by'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Impamvu nuko iki gice ari cyo gihanzwe amaso na leta ya Kongo mu mugambi wo gukomeza kurimbura abatutsi n'ibyabo. Kibarizwamo abatutsi bakora ubworozi biganjemo benshi bazahajwe n'ivanguramoko, guhezwa ndetse no kubuzwa uburenganzira ku gihugu. Kinshasa kandi yakomeje kwima aba baturage ubwene gihugu, bikanarenga ikabagirira igaragaza ko atari abanyekongo. Gutereranwa na leta yabo no kwicwa nkana byatumye abaturage bashinga umutwe wo kwirengera bawita Twirwaneho. Abaturage bo muri Minembwe bakomeje gushinja ingabo z'u Burundi kubafata nk'ibyiso, bakavuga ko bakorana na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Izi mpungenge zongerewe n'imbwirwaruhame z'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, avuze ko abaturage bo muri Minembwe bakorana n'abanzi. Yemeza ko za nyirantarengwa bashyiriweho zumvikana kugeza igihe bazazibukira ibyo kwihuza n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo Ndayishimiye Evariste akomeje kwijandika mu byo kwica no kugira nabi abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, niwe uyoboye Afrika yunze ubumwe mu mwaka wa 2026. Uyu Murundi kandi niwe perezida wa Afrika ukomeje gushyigikira mu buryo bweruye amabi ya Tshisekedi mu mugambi we wo kugirira nabi abaturage be, cyane cyane umutwe wa AFC M23. Abandi bayobozi b'akarere cyane cyane bo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba banze iyi gahunda ya Tshisekedi yo kumenesha igice cy'abaturage ba Kongo. Ingabo za East African zikuye mu butumwa zari zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko Tshisekedi yashakaga kuziyobora mu murongo we ngo zive mu butumwa bw'amahoro zoherejwemo, ahubwo azihinduke nyine ibikoresho byo kurwanya uyu mutwe. Tshisekedi yumviwe n'u Burundi gusa. Benshi mu bayobozi ba East African Community bakomeje kugaragaza ko ibiganiro bya politiki atari byo bizakemura iki kibazo.